پشتی ویه که ایسا لجلیلی دگریا وی ندخواست که ده جهستانی ده بگیره چمکی سرکین جهویان لکشتنا وی دگریان گاوا ججنا هولک چیکرینی یا جهویان نیزیک بو براین وی جیره گوتن جبر درکوه و هر جیهستانه دا کو شاگردین تکارین کتو دکی ببینن چمکی مروفی که دخوازه به اشکری خو بده ناس کرن کرنه خو و ناشیره مادم که تو وان کاران دکی خو نشانی دنیای بده چمکی براین وی جی باوری پی ند آنین ایسا جوان را گوت وقت من هی نهاتیه لیج بوه وقت هر دم راسته دنیا نکاره جوه نفرت بکه لیج من نفرت دکه چمکی از شاهدیه دکم کو کرنین دنیای خرابن هم بخوا هرن وی ججنه لی از نایمه چمکی هی وقت من بتواهی نهاتیه اوها پیوی ولجلیل ما لی پشتی که براین وی چون ججنه او جی رابو چو لی بلی نب اشکری جدزی به دوی ناوی ده جهود ده ججنه ده لی دگریان و دگوتن او لکو داره دناو الالت ده لسر وی گلک تش دهاتن گوتن هنکان دگوت او مرووکی قنجه هنکان جی دگوت نا او خلکی ده خاپینه لی جترسا سرکین جهویان کسی ندگویری به اشکری لسر وی بپیفه ایجار دنیوی ججنه ده ایسا درکت پرستگهی و دست به هینکرنه کر جهو لی شاش مابون و دگوتن ev mirovê ku li ser nivîsara nehatiye hînkirin çawa ev qas bi wan dizane? ایسا برسیوی وان دا و گوت هین کرنا من نجمنه لیجیه کو از شاندمتی اگر مروفک بخوازه کو داخوازه خوده بکه و بزانه کو هین کرنا من ج خوده آن از جبر خود بیجم یکو جبر خود پیوه لرومتا خود گره لی یکو لرومتا یکو او شاندیه دگره او راسته او لباوی خاپاندن تنه ما موسا شریعت نداوه دیسا جی کس جوه شریعت پیک ناینه چما هون لکشتنا من دگرن؟ الالتی برسیوی آوی دا تب جنان کتیه کیل کشتنا تدگره ایسا لوان وگراند و گوت من کارکی ندیتی کر هون حمول لی شاشمان موسا سند داوه اف جی نج موسا لیج بابو کالانه و هون روژا شمیه مرووکی سند دکن مادم جبو کو شریعتا موسا خرا نبه هون روژا شمیه مروف سند دکن جبو کو من روژا شمیه ده مرووک یک سر ساغ کریه هون چما لمن هرس دبن؟ لگور دیتنه دادبار نکن لگور راستیه دادبار بکن هنگه هنک مروفین که جه اورشلیم بون دگوتن ما ev ne eve kul kuştunavi digerin. او وایه لور او به اشکری دپیوه و تو کس جی جیره تشتکی نابیجه گلو سرکان براستی فهم کریه که او مسیحه لی ام دزانن که او مروفش کدریتی گاوا که مسیح بی کس وی نزانه که اوج کدریتی هنگه دما که عیسی ده پرستگاهی ده هین دکر به دنگه که بلند گوت نقا هون من ناس دکن
û hûn dizanin ku ez ji ku derê me. Lê ez ji ber xwe nehatime. Yê ku ez şandime rastî ye. Lê hûn wî nas nakin. Ez wî nas dikim. Çimkî ez ji wî me û wî ez şandime. Li ser vê yekê ew xebitin ku Îsa bigirin, lê kesî dest neavêt wî. Çimkî hê saeta wî nehatibû. Lê gelekan ji elaletê bawerî bi wî anî û gotin. Ma gava ku Mesîh bê wêşkirinên vî bêtir nîşanan çêke? Fêrîsiyan tiştên ku elaletê li ser Îsa dikirin pisepis bihîst. Li ser vê yekê Fêrîsî û serekên kahînan ji bo girtina wî parêzger şandin. Îcar Îsa got, Hê ji bo demeke Kurd ez were me. Piştre ez ê herim bayê ku ez şandime. Hûn ê li min bigerin, lê hûn min nabînin. Cihê ku ez ê lê bim, hûn nikarin bêne. hingê cihûyan ji hev re got, Ev mirov vê here ku derê ku em wî nabînin? Nexwe wê here ba gelê me yê ku nav yewnaniyan belav bûye û yewnaniyan hîn bike. Mana peyvên hûn ê li min bigerin lê hûn min nabînin û cihê ku ez ê lê bim hûn nikarin bêne. Çi ye? Di roja dawîn û herî girîng a cejnê de Îsa ji piyan rawesta û bi dengekî bilind got, Eger yek tîbe, bila bê ba min û vexwe. Yê ku baweriyê bi min bîne, wek ku di nivîsara pîroz de hatiye gotin, wê ji dilê wî çemên ava ku jiyanê didin biherikin. Îsa ev peyv li ser wî ruhê pîroz got, yê ku wan ên bawerî bi wî dianîn wê bistandana. Çimkî ruh hê nehatibû dayîn, ji ber ku hê Îsa nehatibû bi rûmetkirin. Dema ku wan ev gotin bihîstin, hinekan ji elaletê got. Bi rastî jî ev pêxember e. Hinekan jî got, Ev Mesîh e. lê hinekên din jî gotin, Ma Mesih wê ji Celîlê bê. Ma nivîsara pîroz nabêje ku Mesih wê ji dundana Dawûd û ji gundê Dawûd ji Beytlehemê bê. Loma di nav elaletê de li ser wî dubendî çîbû. Hinekan ji wan xwest wî bigirin, lê tu kesî dest neavêt wî. Di vê navê de parêzger vegeriyan ba Fêrîsî û serekên kahînan. Wan ji parêzgeran pirsî. We çima ew neanî? Parêzgeran bersîva wan da. Tu kes, tu caran minavî marovî nepeyivî. Fêrîsiyan got, Naxwe hûn jî hatin xepandin. Ma ji serekan û ji Ferîsiyan kesekî bawerî bi wî aniye? Na, lê ev elaleta ku bi şerîetê nizane xezeb lêbûyî ye. Nikodemos yê ku berê çûbû ba Îsa û ji Ferîsiyan bû, ji wan re got. Gelo şerîeta me heta ku guhdariya mirovekî neke û nezane ku ew çi dike, ma wî dadbar dike? Wan lê vegerand û gotin. Nexwe tu jî ji Celîlê yî. Lê bikole, tê bibînî ku ji Celîlê tu pêxember dernakevin. û herkes çû mala xwe.